Turabasuhuje twongeye kubaha ikaze kuri televiziyo yitwa Ntego Official. Ni amakuru muri aka kanya agezweho, amakuru yihuse cyane, ni amakuru akomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu majyepfo ya Kivu cyangwa se Kivu y'amajyepfo, aho hakomeje kugaragara intambara idasanzwe, hakomeje kuba inzironde. Abantu benshi bari gutegereza, bagategereza ko haboneka ibyemezo byahagarika iyi ntambara, ariko ntibikunde. Muri aka kanya rero, aya masaha tuvugana, hamaze kugaragara inkuru ko M23 yaguye mu gaco cyangwa se mu gico cy'ibisasu byatezwe n'abasirikari b'u Burundi. Ubwo mu minsi yashize M23 yafashe abarundi, igafata na FARDC, igafata na Wazalendo, bose bagahura mu rugamba, bakagwa muri ambushe. M23 ikabarasaho cyane. Hagaragaye ubundi buryo abarundi bafatanyije na FARDC, cyane abarundi, kuko FARDC yo ntago twayibara cyane, bagaragara nkaho bari gutsindwa, bagakuramo akabo karenge bakirukanka. Rimwe na rimwe mwabonye ko abasirikari ba FARDC bagenda bavuga bati igihugu ntago kitwitayeho kuko cyakoreshaga abacyanshuro kikabaha ibihumbi 8 by'idolari, ariko twebwe bakaduha ibihumbi 75 bisanzwe biciriritse. Bakavuga ko rimwe na rimwe byagaragaye ko agaciro k'abo basirikari bo muri Kongo ba FARDC katubahirijwe, ari nayo mpamvu usibye n'ubugwari, discipline nkeya, ari nayo mpamvu ujya kubona baba bageze ku rugamba, aho bageze mu rugamba rw'amahina bakashira intwaro hasi bakiruka. Bamwe mwarabibonye ko batangiye gufata imyambaro yabo ya gisirikare bakayivanamo bakambara gisifire, bagasezerana. Rimwe na rimwe harimo n'abagiye bambara amapantaro atabakwiye, akareba umwana ku ruhande akamuha imyenda ya gisirikare, umwana nawe akamuha imyenda ye akambara gisivire, akamusigira n'intwaro zose. Mwarabibonye ko hari abantu benshi bagiye bapfa, cyangwa se abantu benshi bakumva urusaku rw'amasasu mu kirere cyane, bitewe n'uko basigiraga abana imbunda bagasigara bazikinisha, bamwe bakirasa abandi bakarasa mu kirere, ku buryo abaturage bamwe bagendaga bagahunga atari intambara cyangwa se atari imirwano iri kubera muri ako gace, bagahunga kubwo kumva ibisasu biturika. None muri aka kanya rero M23, abarundi cyangwa se abasirikare b'abarundi nibo bonyine muri aka kanya bahangayikishije M23, kuko bari kugenda bamara gutsindwa mu gace batsinzwemo bagasiga bateze ibisasu byinshi cyane, ku buryo uri gutera intambwe ugakandagira mu gisasu. Mu masaha yashize rero hagaragaye ikibazo cy'uko M23 bari kugenda bahura n'ibisasu bitandukanye bikabaturikana. Aba basirikare ba M23 b'umutwe wa M23 bakaba bari kugenda bahatekerera ari benshi. Ikindi rero muri aya makuru y'ingenzi tugiye kwibandaho, igisirikare cya UPDF Uganda, nyuma y'uko gisesekaye muri Kongo mu gace ka Bunia, cyamaze kurasana n'indwanyi cyangwa se inyeshamba ziri muri ako gace zibasiraga abahima, ab'ubwoko abantu b'Abagande bari batuye muri kiriya gihugu mu gace ka Bunia, bitwa abahima. Hakaba habayeho imirwano ariko itafashe igihe kinini, kugeza kuri aka kanya uwo mutwe ukaba wabakingurukiye cyangwa se wahunze. Abasirikari b'Ubugande bakaba bari gukontorora ako gace kitwa Bunia. Abahima bakaba muri aka kanya basa nk'abafite umutekano. Mwayibonye ku mafoto hirya no hino acicikanya, ubwo Muhozi, uyu muhungu wa perezida wa Uganda, wa perezida Museveni, yatangaje ko avuga ati mu masaha 24 kuri uyu munsi turaba twasigaye mu gihugu cya Kongo. Mwarebonye umusibo ejo abitangaza, ariko nanone reka nongere mbabwire ko muri nonaha mu makuru atambutse mu masaha ashize, u Rwanda rwikuye mu masezerano rwari rufitanye n'Ababirigi. U Rwanda baravuga bati Ababirigi, abazungu, aho kugira badusuzugure, twebwe ubwacu tuzitunga. Nabyo turaza kubirambura mu buryo burambuye kandi bwumvikana. Mu masaha yashize rero nibwo twagiye tumva indi nkuru tutazi uko bizagenda. Ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza, Abongereza bamaze kumutumizaho, bafite icyo bashaka kumubaza
azavuga, ibibazo bazamubaza, ariko ni ku ngingo ijyanye n'uru rugamba cyangwa se iyi ntambara iri kubera mu gihugu cya Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo, Kivu y'amajyepfo n'iy'amajyaruguru. Reka dutegereze, ndaza gukomeza gucukumbura menye aya makuru bashaka kumubaza nka ambasaderi w'u Rwanda ni ayahe, bimeze bite, byagenze bite, ese abongereza baravuga iki? Ni nyuma y'uko abongereza nabo bagaragaje ibimenyetso byo gushaka kwikoma u Rwanda, bavuga ko u Rwanda rwari ruri gushyigikira, ruri kubakinga M23, ariko batangariza ko u Rwanda muri rusange ntabwo rwemera ko rufatanya cyangwa se rufasha uyu mutwe wa M23, ariko nanone M23 nayo wayibaza ikavuga ngo twebwe ubwacu twirwanaho kandi turihagije, ikindi intwaro z'abakongomani nizo turi gukoresha none, kuko twarwana kuko dufite icyo turwaniye, twabatsinda intwaro bakazishyira hasi bakirukanka. Noneho ahangaha n'ubundi nanone indi ngingo tugiye kwibandaho cyane niyo nuko M23 yakomeje guhura n'intambara z'urugomo ruri kubera mu gihugu cya Kongo, mu majyaruguru ya Kongo, mu mujyi wa Goma hari kugaragaraho abantu bari kurasa ibisasu, hakagaragaraho abantu bari kugenda batera urugomo mu buryo butandukanye. M23 cyangwa se izi nyeshyamba, uyu mutwe wa M23 ukaba wamaze gushyiraho urwego rwa gipolisi, abapolisi batangiye already, bamaze gutangira kugenzura aya majyaruguru aha Goma. Iyi Goma ikaba itangiye kwinjiramo umutekano udasesuye, kuko igihe icyo ari cyo cyose haboneka ibindi bintu bigenda bakoma mu nkokora, ariko polisi bamaze gushyiraho urwego rwa kabiri rw'umutekano rwa polisi. Noneho indi ngingo tugiye kurebaho mu kanya niyo bita mu gace ka Uvira hakomeje kuba imirwano yakomeje kuba inzironde, aho M23 ikomeje guterwa ibisasu. Ibi bisasu rero M23 mu minsi yashize, ejo hashize, yacakiranye na FARDC bafatanyije na Wazalendo ndetse n'abarundi, nibwo haje kugaragara itsindwa ry'abarundi. Abarundi bamwe barahunga, FARDC bo baba bagiye kare, Wazalendo nabo baba bagiye kare, ariko abarundi basiga bateze ibisasu, kuko ibyo bisasu bateze abarundi bari kugenda bagashotora M23, yabarasaho yabakurikira bakagwa mu gaco k'ibisasu, hakaba hari kugendera abasirikari benshi ba M23. Muri aka kanya rero turagira ngo twongere tugaruke ku ngingo ivuga ngo u Rwanda rwikuye mu bufasha bahabwaga n'Ababiligi. Ni nyuma y'uko Ababiligi yagiye bitotomba bakavuga ngo u Rwanda rufite uruhare muri iyi ntambara. Abanyarwanda nk'uko basanzwe bavuga ko ari ukwigira, bafashe umwanya babwira Ababiligi, mbere y'uko Ababiligi bafata ibyemezo byo kudafasha u Rwanda bikura muri ayo masezerano. Ni nyuma y'uko abarundi bari bamaze iminsi barega hirya no hino, hakiyongeraho abakongomani bakarega hirya no hino bazenguruka abavugizi, ndetse abavugizi ba guverinoma ndetse n'abaperezida muri rusange. Ububirigi bwaje bwikoma u Rwanda, bavuga ko bazahagarika inkunga mu gufasha u Rwanda, ariko u Rwanda kuko rwari rumaze iminsi rufite amakuru cyangwa se rwari rumaze iminsi rwumva Ababiligi batabashigikiye, bafashe umwanya batera iya mbere, baravuga bati impano zanyu n'ubufasha bwanyu nimubureke. Bakaba Ababiligi batangaga amafaranga angana na miliyari 130 z'amanyarwanda, ariko u Rwanda rwavuze ngo ayo mafaranga yanyu nimuyagumane, kuko ibibazo muri kutwinjizamo ntabwo ari twe bireba, ahubwo birareba abaturage ba Kongo, kuko no bari kurwanira uburenganzira bwabo. Mubagenere uburenganzira bakwiriye, mubagenere icyo bari gusaba. M23 nayo ikavuga ko idafashwa n'u Rwanda, ahubwo bo bari kurwanira uburenganzira bwabo, nyuma y'uko bigaragaye impfu z'abantu benshi, ubwoko bumwe cyane cyane Abanyamulenge baharenganira
M23 yafashe icyemezo cyo kwinjira muri iyi ntambara, birangira noneho u Rwanda rwumvikanye ko rufite uruhare muri iyi ntambara. Ntugende udakanze subscribe, turakomeza dukusanya amakuru, murakoze cyane.